last question who are you boy? Sure. Teshi boy. Yes, I. No me across all borders. Sure. Ghana ne fin bia ne mesmo ni nyeji upcoming ni nyeba. Ke okwe nyese ne pick of all white party ko artist e ko me ba. Ni Teshi boy ba onage ege blema wana ba egbeje mfin shi Teshi me believe you me wa ni ami believe or Teshi boy hun kenmene ni mi di sheriff intro challenge o ke Teshi boy te o ba na le tin alo bo bia ni po de ncho ke Teshi boy ke ape wa no wa mi ni ba je mi ba won to o le plug en No more, first of all, rebel style. No more, no more job, boy. Echuni, money gbe no chon, echuni wa, ona bene chon. She jele mi akemi ni edone ken shi kuku. Ona Teshi boy. No more, no more job. No respect all. If you any kele kyo, le we like emiz money respect all. Ona bene chon. Cause eba chuni a Teshi wa, ne ke Teshi un sheshon wa. Ona bene chon. She no more le no fiano ne fio ye beni sami. Ona bene chon. Mika outro challenge e ami ke Teshi boy. Mi kebu. Kemanyama fi ko potential challenge Teshi boy. Ona bene chon. Cause onukpa lo onukpani. Ona bene chon. Me pi ba fake be ashigbe Christo guy me. Aboza me keni atuni. Ona bene chon. Ona bene chon. Obanyo tuni no wa me. Shina can respect us and okay for share me. Ona bene chon. Cause Teshi boy ke Teshi shit. Level koni. Bra. Ona bene chon. Shinyungbo be jibi. Ona ni. Only ake nyungbo ba fi. Ona bene chon. Teshi boy. Okay, if you dey listen to me, you know say I dey love you, Rebel Star. Iye mi abo no more. Ona bene chon. Or this year less anu anu cookie banga no ke o mami. Ni mambie na ke ochi. Ona bene chon. Yes I. Respect.